Gicanja gikigethano ya mucere na mboco wabici-inĩ nene cia thirikari Gatundu ya mũhuro nikĩo gĩtumũrĩte ndereti ũrĩa kĩyumĩririe mũingĩ wa Karemu ũkĩruta mawoni mao megiĩ gĩko gĩkĩ. Aikaria marauga igongona rĩrĩ rĩa kungĩrio ũteti na macũngĩrĩro rĩkĩharagana, ũndũ ũrĩa ũthiĩte na mbere na gũthatia tabarĩra cia thirikari cia gũtuga andũ arĩa ahũtu na gĩa kũrĩa. Tunaomba wale walikuwa wametuma hao groups wakuje wamwage chakula, tunawaomba wasirudie tena juu kuna njaa. Hata Mungu akiwa biguni aliwaona wale walikuwa wanamwaga hiyo chakula juu ilikuwa imeletwa juu watu wote wako na njaa. Ilikuwa hiyo chakula ilikuwa watu wote wakule, wasimbe, wawe na nguvu ya kuombea nchi yetu. Tharano ĩno ya irio yatigire makumi marĩa marĩ magunĩke matarĩ na gĩa kũrĩa. Aikari matongoretio nĩ mĩrito magĩũkĩrĩra ngaya iria ciatumũkire na kũria ateti gwĩthema kwagagia magongona ma thirikari. Chakula ilimwagwa chini na hawa sijui ni watu wametoka na wapi. Watu wengine walirokota huko chini na manyesi zingine ikawachwa huko chini kwa sababu iwezi karokoteka kwa sababu iko kwa ndani ya manyesi. Na tunaomba wale wana furuga, wale wanaleta hao watu walete furuga katika Gatundu South, tunawaomba tena wasilete watu kama hao tena. Sisi ni watu wanataka amani katika Gatundu yetu. Oho nĩ mahoetio ũgitĩri kũgacĩrithagio magongona-inĩ mangĩ ma ũheani wa irio Gatundu, o ũndũ ũmwe na kũgathĩkwo kwa mĩbango mĩega ya ũheani wa motungata ma thirikari, makiuga ũũ nĩ endi thayũ na nĩ maranyita mbaru mĩbango ya kũhonia andũ arĩa hatĩrĩrĩku. Wakati msaada wanaletwa kuliko watu wagaiwa msaada na njia mzuri, wakavamia wakakuja wakavamia wa mama wazee, wakavamia ile vitu ilikuwa inapeana akina mchere, kulikuwa na bosho na kulikuwa na vitu mingi sana tuliletewa na Madam Salome, lakini tunakemea hiyo vitendo vikali sana. Alafu tunaomba kama hiyo vitu italetwa wakati mwingine, inaweza letwa kama inapangiwa huko na chifu wetu wa area hii yetu, anajua hiyo majina ya watu wale wako na njaa hapa kwetu na wajua wote, wanapatio na hiyo kitu napatio na mtaratara mzuri. Wenye kumwaga chakula tunawaombea Mungu awafindue kwa sababu wao na moyo mzuri, wakiona wasasi wakiletewa chakula wao wakitulia bali wasasi wachukue. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Matthew Ndung'u wa Mbugua.